ameno kasai eye asante manyina ewura na sei tutu asante manyina ewura na sei tutu awe piem ewo the Silver Stool Palace Sabre said the Kakachio said Asante ayo mine. Asante ayo mine amfa Sabre utufo ose tutu Asante mine hene ena be piem ewo
Sultana no. Sultana. Obi aso na mi tu o si che. Ready ejimiro no. Santina Tinti Econo for Setu Nasi to Otokomai Hene 16th end of Ashanti the building of the G. They are to have a couple from Kamai, your best mother, and the mother. We never need to me send a video. It's a very good idea to my move from where they are the sunny Aslam. Then you get to know. We are to best it no one. You go to what watching. Go from Uncle Mary. And since we are there, my own, I need your mother and since we are, and now my own. You know a set on who knows, you know, I need your mother. Obey a woman to cry, my age. Woman to cry, my age.
Asante bai. Mama Anton mumpa mayai. Ani dia maga. Mama mahunya na mumpie. Afra asuminya asante bai. Kufuba. Mwakaba. Wahele. Kwani wenu? Ani dia mada bansi no mundu no. Ya wansi fino bansi na wansi fino. Mundu ne mayai. Chone no mungu kufro mayai. Yewa satene waba. Tinano ani ne mwedi ya Islamo. Watase tamayai. Sabre kokoso tufu setu ewo Sebastien Palace Yabasra atira kwa na mumie na befo anfa mun komayai na ekanu ina kwai emem ma obi anfa ho emem na bo obi ni die o ma no fa mo ni die so bi e ma ba da bi siasa yang apa? Sebastien Palace. Nasib kuwa ewaha.
gyina ma mo hu edwa no mtia Legina with me after baby ejina amamu sene mbe hu dwam ye Kwaku Isaac Kwaku Anije baba Yega santeyire mwamba Kwaku watu kwa mwamba Wasabana ma po bonse bonsu Muyi ankasa ai Je power bank no Hey Sai pe baby a mo be hu dwom na nkasa na mo atwa eso ye nya bi akwaye na ya Kwaku hey Ala yina se waso ni kasa wa Sabe kotoko hene abepiem ewo asante mampon
the Silver Stool Palace amani ampon da sebre o se bonsu out to subi na ekwakura na nya ne bebe ko no ena ne doti ada etwato no na kotoko hene ankasa aba so be hene dihie eni achi ansa yesi dihie no na ene yo benifo bi wo ye no mo betwetwe nkomo omudwumadi a omudi ene sani omwasisi omho no mo ahofama no papa pa cho yesi am the senti ne sa ane da kato ya da sebre na na bo no se bo ye na yikase ye kato na ene ye ni abri ye ba esanse ene ne kato na wo ya fade ya e tre ni so seka owo de nipa ene nke beka ni tri na afri so ade amada sebre na ba mu owu a ono de odene of de ope no oye de ope enene o me nyina yika adwadu etise yi mu ya fade ya ene se akwo ene o de fa o so na wo ye ne se ekwekura ye tuo atumfo hene na hemfo ne ye atufo hene ahemfo sa pepepe osi ade o na je ni mboati abrepon ne yen sabe pepe ana bacho na yume ya na mbeko na mo betwen ama ye de na akoto akuransa o ni de si o hin na jo to hin be ko akura na jo o hin be ko akura o nko na wiabe o ko na na eti o kwa na jo a sabre no se so obiada efi no nwotwe ekọ de di kwan se obia bia bonte unya ni a ebie wo ani de a bra na fo ani be hebi na nso be hu de dire mu eti ye bra oda no sebi mu akaye akuta ye mu papa o he akọ de a di ha ye le ekọ akọ no e ma ankoman da sibro sebo nsu na tomfo hene na naje ni mboaten na tankonwane ye ohe nanano ma ahofama omde gina ya kire se omani abre papa ne papa nso atwetwe nkomo papa ba cho kabibi nso kire ya no kra edomo we station ya tia obibiala omuhu ya ha anibrem ne yetina mu eye na naje ni mboaten wa ya tomfo hene ona bo tuo bo kra bo ajan ede ma mampo hene ko ako ko di nkunima utufo ti se nanko wo ne ye besi akan ya nanke aboa ye ho nanso yeso owo kurade a enkwantimanyi etina yetina ha yeso obi asomani animre ade ya na na afuye etina atofo hene chafo hene ntuma kwa hene na mitira ha yi ti ase hene si ana ya so ahene ya do so bebre dembo ya na ye pie ni as to sabi ahwekwa no sabi before ne nasa obonifo bi entonti ye panifo ti ye de ye bo wo mo man enne nyina enne ya na ye de awura beko na musie ya anwumira ti na de tina kan ya mira so ti mu adawro ma munya ni na mo tena TV so wo abetimi abasante man ko so bra na be so na efe eya ni so eya mamre ni enina yensia edamu ase edamu ase Efe baby aye betina ubehu edwam yie sabe otumfo osetutu asanteman wura abepiem ewo amani upon Silver Stool da sebre osebunsu na himfie
Sabi afena enya ekwan ede eba edwamu ankasa na yede ukoba bia na ase tutu ete no otufo ose tutu eye asanteman hene oru na edi agoro ewo ho no sa pepe Asante Asante yo mind ampa sa pepe sa pepe nana enete apakan mu no otufo se tutu enete apakan mu no e ka cho se ene asante manwura e ba be pie ewo amani aponso rest to palace sa pepe e ka kire o abra asante mai enifa Wes kopiesie da sebre Osebo nsu autosu mienu eda form no nese asantema ani abre nananu bretu ani abre sana nananu aduana fonso ani abre nse no kasei aduana piesie ode no ho achibisi trama ewa ha aduana fekuo kuma wo man hene ere masafo chiribo kodia pepe ende adaje ni kuso ewo mampo ayifie sa ana ekwem abase obesi ese sit back,
Sanjana Abipum, Ewo Amaniampon, Silverstone Palace, Sabri, a Chiremo baby, Obefa, now opportunity. This is Steve of Ashanti Kingdom. It's
Yabasra ani die wada akwano enam amaye ani die yabasra akwano nam gana mampani ababedu akwano nam amaye Afeina the commander-in-chief of Ghana Armed Forces, His Excellency John Dramani Mahama, and so Alipio Ewaha, Afei, and Apono so Eva. Ani die mada Ghana mampani baba eti yama atwane na mayi nasa ani die na masa paso wo shema ni jibedi biati ewe fifi ngoso wame Reporting live from Avenue Park Silver Stone Palace, Asante Mampo. 2-4 Asante Hene. Ghana mampani Excellency Nana Adusu boy. Nana Adudampa. Ghana mampani Excellency Nana Adudampa Akufu Ado. Nana Adudampa Yes. Public organ.
President of the Republic of Ghana, Nana Akufo-Addo.